I čao sam i dobrodošao na novi klip. Dakle, kao što vidite, danas ćemo da vam predložim neke igrice koje bi se mogli da igrate, tako da, ajde krenemo. Dakle, na prvom mjestu je igrica kod mene je Brain. Dakle, kao što znate, na mom kanalu ste gledali jedan gameplay, tako da bit će još, dakle, čemu se radi u igrici, dakle, igrica kao multiplayer, prijateljskog lika i tako dalje. Klasično pocačena ok igrica, besplatno na Steamu, možete skinuti da probate. Tako da, dosta ovako. Sad idemo na sljedeću igricu. Dakle, druga igrica je Ghost Recon Unsurvivable 2. Dakle, isto imate gameplay na ovom kanalu ulovo. Vidite čemu se radi u igrici, zato što ovo je singleplayer i imate gameplay na ovom kanalu. Dakle, ona igrica je teška zato što vuče vojnike, radite neke misije i tako dalje, kao komandujete. Možete to da pogledate, mislim mikrofon. I tako da, može i to da grafika je dobra, klasična potračena na moj komenik igrica. Sad ide jedna igrica, koju baš dosta vremena igram, a to je Counter Strike Source. Dakle, na ovom kanalu imate CSGO jedino zato što nemam original CSGO da bi snimao sad, ali trenutno da kupim CSGO i to je to. Dakle, igrica je multiplayer, iberete teroristu, možete postati bombu da eksplodira, svi znate kao Counter Strike, naravno da se priča, naravno kao svaka druga igrica, tako da. A što se sada tiče ove igrice, pre Call of Duty 2, moje pomljenih igrice, sam baš uvijek Call of Duty serijala, pratite sve što Call of Duty radi i tako dalje, znači malo su preterali, ali nadam se da će se popraviti ovih godina. Imam najboljih igrice po meni. Call of Duty 2 se odvio u drugom svjetskom ratu gdje ok, na prvom početku će da budete Sovjet, pa onda Britanac, pa onda Amerikanac. Tako da igrate se kao igrica, klasična pocačena po meni. Sada idemo na još jednu igricu. Dakle, sljedeća igrica je Trail Medieval Warfare. Dakle, ovo je multiplayer igrica u srednjem veku. Ne mogu puno pričati o tome zato što nisam snimao na kanalu i igrica ok, možete skinuti da probate. Kao stari Counter Strike mogu da kažem, jedino. Kao u srednjem veku mogu to isto da kažem. Ne se nabijate plavo i crvenu stranu. Ne se više za ovu stranu, tako da ok, po meni. Dobro, sad idemo na sljedeću igricu. A sada ide Payday 2, dakle, ćemo srediti, svi znate u Payday 2 u dvojici. Ona se bavi pljačkanjem i tako da. Igrica klasično bila besplatna na Steamu, ne znam da li je još besplatna, tako da možemo da provjerimo, da se provjerimo da li je besplatna, pa sad ćemo da će izaći trojka, to se nikad ne zna, bukvalno ne znam. Igrice super, imate također gameplay na ovom kanalu, možete također da otprodate i tako dalje. Tako da, to bi bilo to za ovaj klip. Ako ste uživali, ostavite like, share, subscribe i se vidimo u sljedećem.